पेंटी डार्लिंग कुआडे गलो आस ना ये सुनुनी आओ पेंटी पेंटी डार्लिंग आस टी 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 बंद करे तो डाकिली तू कौन देखी पारिनु ए बेंठी देखिलु मु आज केमिति देखा जाउची मो बोऊ कहूला मु काने हित्तिक कृष्ण भलिया देखा जाउ नाइ बा ये बण से जोड़ा धड़ा भालू भाई गईची ये तमे निहर से बड़ा पाउडा ना पाउस में चाइ बोल चला किलो अधिका हाई जाइची कि नाइ बा टिके हाथ मारी की पुछि दउला पुछि दे नाइ सदन देखियो लो शरम लागिबो काईकी लो एउटु इसिटा टक केते कोन बाकी अछि न हाथ मारी दी लो मुंडा देखे हाथ मार की सावळे दउनु हाथ मारी दी हां मत भाल सदन न लो तते जदी शरम लागुची लाइट टा ऑफ करी दे तापर देखिबु केमिति ठीक मजा कहि जा मैं तो लाइट ऑफ हाथ मारी लागुची ना किसा नहीं किसा ये कष्ट लाଗୁଛି ନା ସଲସଲ ଲାଗୁଛି लो ना कटुची ना चलो चलो लागुची खाली मझिया टा होउची ये बोल भी सेम सेम लाल कोण ତମର ହଉଛି जाउची तू खाली हाथ मारिला बेलको 11 केबी रो शॉट लागुची ओ लो तू तो देखुछु मते काली ठू जर मो पेटरे आ किछि भी नाही देखुछु ना दुर्बलार पेली हेलिनी तू जा हे ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଏ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ପେଲି ପକି ଯା ହଉଛ ହଁ। ତମେ ଆସ ना ଆଉ ଜମାରୁ ମନା କର लो କଣ तुम जीवन नबु ना कोन ने पारिबेनी ତମେ ଯଦି ମୋ ମନା କଥା ନ ବୁଝିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁଢା ପାଖକୁ ପଳେଇବି ସିଏ ତ ପୁରା ବିକଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ଜାଣିଥିବ ହଁ जा सळा तू बिकळी को सिए सळा बुढाटी बिकळिया तम केमिस्ट्री बुढ़िया दिव्य सिए सळा हिस्ट्री पेशेंट अछि ना मोर जहा होउची होउ पछे मु मेसिन चलेबी जर हौ आ मो पेटर खिची न पड़ो मु मेसिन चलेबी तो ତାହେଲେ ଡେରି କାଇଁ କରୁଛ चलेबी ନା
ସବୁଦିନ ଆସୁଥିବ ପାଣି ପଡା ବୁଢା ये बुढ़ा आसिला बोधे ये ସେଇଟା କଣ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ହଁ ହଁ ମନ୍ଦାର ପାଇଲା ପେଣ୍ଟି ପେଣ୍ଟି ମାଇ ଡାଲି କଣ କରିବା ଲୋ ବୁଢା କରିବା ସେଇ କଥା ପଚାରିଲେ ଏ ବାଡି ପଡା ବୁଢା ଅଛି ନା ଚଣା ଘୋଷଣା କରିବା ମତ ନିଶାରେ ସେ ଶଳା ପେସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୁଢାକୁ ଗୋଟେ ପାନ ଦବା ତୁ ଯା ଭିତରେ ହୁଏ କର ମୁଁ ତା କଥାଟି ବୁଝୁଛି ତୁ ଯା ହଁ ହଁ ତୁ ଯା ବିଲୁକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ପେଣ୍ଠିର କଣ ନେଟୱାର୍କ ଟା କଣ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହେଇ ଧୋଇଲା ମୋର ବି ନେଟୱାର୍କ ଟା ପୁରା ସାଇଁ ସାଇଁ ହେଇକି ଧରୁଛି ଆଉ ଜମାଟା ବି କରିବିନି ଆଜି 100ର ଖେଳ ଖେଳିବି ପାଟିଟା କଣ ଗୁଳିଆ ଗୁଳିଆ ଗନ୍ଧଉଛି ଶଳା ତୁ କିଏ ବେ ବୁଢା ମୁଁ କାଠିଆ ତୁ ଶଳା ତ ଯାହା କଲୁ କଲୁ ମୋ ଉଠର କାମୁଡି ଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ଶଳା ଯାହା କରିଛୁ ତୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଏଲେଟ୍ ବସିପାରିବୁନି ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଶଳା ଭାବୁଛି କି ବଡିଟା କାହିଁକି ଏତେ ଟାଣ ଟାଣ ଲାଗୁ ଶଳା ନରମ ଲାଗିବା କଥା ଶଳା କାଟୁଆ କାଟୁଆ ଲାଗୁଛି ଶଳା କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କଣ କରବେ ଶଳା ଶଳା ଠିପି ଖୋଲିଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଧମା ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟବର কোন স্বয়ং নার ব্রহ্মচারী খালি নাচিবি 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 সিটটা খুলি গলা আজ্ঞা হিরো উঠা ভাবি লুনা একশন মু চড়ি গলি মু যা দেখি পারুছি কোন দেখুছি সমলিঙ্গ যৌন সম্পর্ক চলিব 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 ইয়ে চলিব না চলিকি 2 হাত বড়িব ইয়ে শোনা হিস্ট্রিয়া বুড়া যা করিছি মোর মଳ କଣ୍ଟକ ବାହାରିଛି ମଳ କଣ୍ଟ ବାହାରି ଯିବନି ବାପ ତମେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମରିଯିବି ବାପା ଆଜିକାଲି ଯଦି ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ପେଇଦା କରିବେ ନାରୀ ମାନେ କରିବେ କଣ ନାରୀ ମାନେ କରିବେ କଣ ବୁଝିଲେ ବାବା ହଁ ପିଲାର ମୁଁ ବାପା ଜମା ହେଇପାରିବି ଦେଖିବୁ ଶ୍ୱଶୁର
ପୁଅ ତୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବୁ ବାବା ମତେ ରକ୍ଷା କର ବାବା ମତେ ରକ୍ଷା କର ତୁ ଛୁଆ ଭିତରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି ଶାନ୍ତ ହୁଅ ବସ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଶରଣ କର ସରଳ କର ତୁ ପାପ ତ କଲୁନି କଲୁ ତୁ ପାପ ଯୋଉ କରିଛୁ ଶରଣ କର ବାବା ତୁ ଜୀବମୁକ୍ତ କଲି ଆଉ କିଛି ଜଣା ଏଥର ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୋଲି ନଦିଆ ପାରି କରିବ ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟୀ ଗୀତଟା ଆମେ କରିଦବାନି ଜୀବନ ପଥ ଏ